Ника Солце. Добре дојде во Македонија. Некое време си тука поради Македокс, фестивалот. Ама пред тоа, од каде е врската со Македонија општо? Врската, Connection. Hvala za povabilo. Ja ću pričati jednu kombinaciju makedonsko, srpsko, slovensko, hrvatsku, bosansku. Englesko nešto Sve i malo ubacimo engleskog, tako da nadam se da se me razume. Slobodno. Da, veza sa Makedonijom je počela 30 godina nazad ili još malo više. Sa makedonskim etnomuzikom, jer sam počela da pevam te pesme stare, makedonske, bosanske, sevdalinke, tak mal jugo originals. I upoznala sam jednog Makedonca, imala sam oko 18 godina tad, Dekota, tu iz Skopja. On je živeo tad u Trstu i kad je čuo da ja znam sve te pesme, rekao ajde počnimo sa nekim bendom i naučio me te 7/8-minske ritme da sviram na gitaru i onda smo počeli da vežbamo i imali smo bend Sonce se zvao sa puno tih makedonskih pesama i onda smo još brata uvukli u to, on je imao 14, počeo harmoniku tek da svira, pa ga neko i njega učio i tako. I onda smo nakon toga, nakon 2-3 godine, kad se Deko vratio u Makedoniju, on je napravio turneju tim orkestru Aguševi, trubačima, po cijeli Italiji i mene su sa sobom uzeli, ja sam bila njihova pevaljka, pevačica od tega velikog brass benda makedonskog. Tako da to mi je neka početna povezava. Так, Da. одлично. Колку време траеше поврзаноста, музиката, Деко? Колку години траеше тоа? A ne, to je bila jedna tura, Tak, turneja, jedna 3 turneja. tedne, pa išli smo baš po cijeloj Italiji, na velikim vinama smo bili. I onda smo se ja sam išla posle par godina u Strumicu da ih posjetim sa Dekotom, pa kod Esme Redžepove smo išli. Tako da je bila neka taka, Esma je čak rekla da će me naučiti neke pesme da pevam. Ali poslije sam se oženila, Omužila, da. I imala sam familiju, tako da nisam 10 godina se vraćala poslije u Makedoniju. Nisam putovala puno. A sad opet počinjem. Da, sad je mala porasla. Така. Ide sa mnom naokolo, da. Супер. А Македокс? A Makedoks, to je u stvari sad sam počela da radim jedan dokumentarac. Tako da Petra koja organizira tu Makedoks je rekla da imaju ove godine opet, pa sam išla da vidim te dokumentarce i da pevam na Makedoksu zajedno sa Dekotom. Opet je bio neki reunion posle dugog vremena. Да. Убаво, баш убаво. И ми смо вас видели како вежбате ви то. Da. Malo je bilo još se vidjelo da 30 godina nismo svirali zajedno. У 1 сат и по поноći. I jako kasno je bio koncert, da, u 1. Ali super, stvarno je, ceo festival je odličan, vaš nastup je bio prekrasan. Festival. To može i na YouTube da se vidio vaš performans. Da, ja se jako nadam da se ne vidi. Da nemojte reklamu za to. Link во description. Спомнавте документарец. Da. Нешто околу тоа? Sad radim jedan dokumentarac u vezi sa zaštitom prirode i to je u Ankaranu gdje živim, to je blizu Kopra u Sloveniji, ima jedna močvarica i u toj močvari se ptice, razne jako retke ptice zaustavljaju. Svake zime imaju kao neku stanicu tamo i ostanu neke par tedna, neke celu zimu. I ja sam to počela da snimam i da gledam ptice i one se u stvari
zadržavaju pored te luke Koper, pristaništa i luka ih sad jako ugrožava jer će se početi da se širi. Tako da snimam to connection sa ladje, ptice, ljudi, sad turizam, kad i turisti sad dolaze u to močvaru, pošto su je uredili kao za gledanje ptica, ali pošto su je tako lepo uredili, ima sad puno ljudi sa pasima. Da. I to je sad jako stres za ptice. Stres za ptice i skoro kraj te močvare u stvari. Tako da snimam kraj toga. Ja sam mislila da snimam, da ćemo to zaštititi, ali je, pošto su uredili, je postao problem više nego ladje turizam za ptice. Tak. A u Sloveniji, jer mi sa naše perspektive vidimo Sloveniju kao veoma zelena, kao green ekozemlja, gde je ekologija visoki stepen među prioritetima i politike i lokalne vlasti i tako dalje. Jedna od najčistite zemlje u Evropi. Da, je, ali sad je stvarno, sad su je otkrili, svet ju je otkrio i sad, baš zbog tog što je tako lepa priroda i to, sad navalio turizam na Sloveniju. I sad mislim da je to jako opasno. A da li se štiti Slovenija kao država, kao organi? Premalo. I puno je toga da se seče šuma. Da sred gradova se je počelo, imamo take župane. Da, gradonačelnici. Da, koji su jako skloni betonu, više nego drveću. Tako da se to sve seče i kao to je nešto đubre, lišće, tako da to seču sve. Tako da sred Ljubljane sad je poznato kao zeleni grad, sad se to sve seče. Da. To je golema štita. Je. Užasno golema štita. A kad dolazite u Skoplju, sebi kažete pa onda možda nije Ljubljana. Ima i pološo. Možda i nije. Da, ali ide u taj pravac, da. Ljubljana ide ka Skoplju. Mesto Minska Ljubljane. Mislim, je ta neka moda toga sečenja. Već dugo. Da. Šteta. Da. Илија, сега ќе ми треба малку помош Ајде. Дали љубовта кон природата? Дали ваша љубов кон доаѓа преку твојата баба, која што е биолог. Да. Дали од тука се корените? Ja mislim da imam ta njen gen, da. Zato što vidim da ona je svima isto predala svoje to ljubav do prirode, ali nije se svakoga tu mene je s tim okužila. Da. Da, tako da kad nas je čuvala, ona je uvek nam pokazivala, vidi ova ptica, ova biljka i to je mene strašno interesiralo tamo sve to sakupljati, imati terarije u sobi i gledat kako se žaba razvija, kako se leptiri razvijaju. To sam sve skupljala i od gosenica dalje imala sam terarij sa ovim čirički, kako se kaže čirički? Šturci, da. Kod nas su ščurki, onaj veliki crni, znaš, je ščurek kod nas. Skakulec? Ne, oni... A buba švaba? Da. Lepa buba švaba. Tako da ne, ščurkov nisam imala. Ščurci. Šturci. I to mi je bilo najlepša muzika za zaspavanje. Da, i mene mi je mogla muzika. Da. Tako da kad sam se u grad preselila u Ljubljanu, kupila sam si, toliko mi je falilo da ih ne čujem, da sam si kupila CD sa samo zvukom od šturca i stavljala sam si da se mi po noći vrti u beskrajno taj zvuk. To mi je od uvek najljepši zvuk. Знаете како на YouTube се повеќе има природни звуци за спиење, за релаксација, бранови, штурци, ветре. Па луѓето се одвојуваат од природата, се повеќе и повеќе. Да. A nekima je to strašan zvuk, tako da ono što nisu uz to rasli.
Im smeta, zatvaraju prozor da to ne čuju. A vi ste rasli u prirodi, ne u urbanoj sredini, nego malo Taka dalje? neka između nešto. Da, ali se čulo sve te zvuke. Da. I baba ima 98 godina i šta kaže za dugovečnost? Moja baka kaže za dugovečnost da ona sad čeka polako da hoće da ide. I jako se žali zato što je tako zdrava. Rekla, jedva čekam da idem med korenine. Da. Što je mnogo je. Dosta joj je i kaže, viš, to ti je kazna zato što sam tako zdravo živela. Ali nikad nije, i kaže da za dugovečnost je to što nikad nije išla kod doktora, da zato tako dugo živi, jer ona sve sa nekim koprivama i to sve. Su bilki. Da. Koprive i ona se prisega na češnjak. Kako se kaže, da se kune. Luk. Se kolne v luk. Onaj Beli luk. Beli luk. Ona kaže da je to medicina za sve i koprive. To i koprive i ne treba ti događati. Pa može bi, stvarno je така. Lukot je najpotentniот антибиотик природен. I ona to kad je nešto osjetila da nešto nije, najela se tog belog luka i ozdravila. A дали имавте ваша бавча? Одгледувавте зеленчук, овошје, гарден? Da. Imamo. Зеленчук, овошје. Da, imali smo sve to. Voće, povrće. Da. Imali smo. Da. Sad nemam. Sad sam u zgradi, ali... Sad CD od Šturca. Ne, na YouTube se čuje iz te moje zgrade, sve dobro. I Slavuje, i Šturce, i sve se čuje. Tako da živimo u Ankaranu gdje je još zeleno sve. Tako da je to lijepo. Luka se čuje iz daleka i sve bliže prihaja, tako da to je neka taka iz pozadine nešto. Kao onom gospodaru prstanov, onaj se bliža. Polako. Da. A vaša majka je veterinarni doktor? Da, ali nije to radila. Ona je završila školu, ali završila je tek kad je imala 40, jer kad je bila sa mnom trudna, je imala samo još onu klavnico, kak se kaže, dekolju životinje. Klanica, isto. I imala je pola godine prakse u tome ili nešto tako je bilo. Ima, da. I ona je bila sa mnom trudna baš kad je trebala tu praksu praviti i onda je odustala. I nakon, posle 20 godina ili nešto tako je završila. I mislila sad ću veterinu, ali ona je u lutke pravi. Kuklar i nekako je imala tu neku krizu između da možda neće biti više kuklar, da će biti veterinarka. Što je ludilo. Ali posle je odlučila da ipak će biti kuklar. I odlučila pametno. Da? Da. Zato što уметноста е начин на живот кој што смирува и го продолжува животот. Ветерината го скратува животот за луѓето што се чувствителни и осетливи. И ветеринарите се познати на светско ниво како број 1 луѓе кои вршат самоубиства поради професијата своја. Да. А ни кукларима не е лако. Isto osjetljivi i da preživi kuklar. Znači, ne je profesionalni karakter. Ja sam kuklarca. Da. Muzika i kuklanje. Bravo. A kakvi kukli? Kako izgleda tije kukli? Različite imam. Tako da sad zadnja predstava je sa senkama, ali inače imam take... Je samo za deca ili za возрастne? I za odrasle, za familije i deca. Da. Ali različite predstave. Ta zadnja mi je baš ekološka, iz tog zadnjeg perioda što sam snimala. Imamo maloj beloj čaplji, se kaže čaplja. Da. Pošto
je sve počelo zbog te čaplje, taj moji snimki i rastave su počele zbog te čaplje što je došla kad sam ja snimala. Mislim дека е Она на другим ногама, sa dugim vratom. Што ловиво баш во Да, па чапја не се. Бела чапја. Па вајда чапја. Ама бела затоа не знам. Да, jedne su sive. Sive, така. Ta je bela. Ние ги имаме сивите кај нас претежно. Da. A ima je mala i velika. Ja sam ta mala je došla, mala bela. I ja sam snimala zvuk baš te luke Koper koje se širi i oni su pilote u tlo zavijali. I to je bio takav grozan zvuk koji je trajao godinu dana, svaki dan. Neki tehno. Ja sam rekla, možda će mi trebati taj zvuk za neki moj projekt, da stavim kao neku podlagu jer je bio baš tehno sound. I onda sam počela misliti kaj mora biti pod vodom, ako mi tako čujemo iznad vode, kak se čuje tek pod vodom, jer ide zvuk puno brže, duže. Da, i kaj se dogaja s tim životom pod vodom kad se to dešava. Onda sam s hidrofonima počela da snimam i to je jako, jako snažan zvuk ispod. I dok sam to snimala, došla ta bela čaplja i ona počela tamo ribu da lovi, ali to je izgledalo kao neki balet da pleše, jer se tako po zraku s tim vrtela, piruete radila i ja sam bila oduševljena kako lepa bela ptica tu pred mnom pleše. I počela sam na telefon da je snimam i drugi dan sam se vratila i videla opet je tu. I uzela sam kamericu, jer mi se tako sviđala, uzela sam kamericu, počela da snimam i videla da sedi pored nje ovaj vodomec. Kingfisher, po engleski. Da, i kad sam videla da imamo čak vodomce, što su retki, počela sam se svaki dan vraćati, snimati i sve veću kameru dokupovati ove. Tako da na kraju sam 200,000 fotki napravila, ogromno materijala i videla tu problematiku, šta će se tu dešavati, šta sve živi. Imam u predstavi, se zove predstava Mala bela čaplja i ta je u stvari za publiku i odraslu jer jako ide u ta ekologiju, ne? Ali je jako poetična, sva je bazirana na muziki i zvukovima što sam snimila iz prirode i pevam uz te zvuke, tako da je to neka sad moja nova usmerenost je više u ekologiju i u to da u šumama snimam, da je to moj orkestar u stvari. Ne muzičari ti ljudski, već životinski. Da. Znači, Deko ima svoja zamena. Šturček će ga zamijeniti. Te vladne organizacije, to je sve jako puno pričanja i jako malo aktivnost. Realizacija je kad se realizira nešto tako kao što se je sad realiziralo tamo, da se lepo uredi neku močvaru. I onda je na taj način privučeš ljude jer to naprave turistički oni malo kao za ljude, a ne za prirodu. Priroda u stvari mora biti izolirana i sama po sebi. Ona nema nikakva potreba. Ili ako ideš da gledaš, onda je dobro da gledaš kroz neke, da ne smetaš. Ne? Ako ideš tamo sa pasima, nemaju šta raditi, pasi lovi ove ptice, kad vidi pticu, ide za njom. Ali po zimi je to jako opasno za ptice da su toliko smetane jer trebaju energiju jer je hladno. Da. Ali ne znamo to dok ne počneš da gledaš, da slušaš, da se u to utopiš, u to prirodu da je počneš. Nemaš pojma, ne vidiš koliko smetaš. Ne? Da, se slagam sa to, stvarno je tako. Ovde кај нас еве вчера исто, ние дискутиравме на таа тема на нашата планина Водно. Секој четврток има журки. Журка, бучава. Вчера имаше бенд. Имаше многу луѓе, јас гледав снимки. А на Водно има диви животни. Тоа е проблем. И тоа е колку е потребно, еднаш дискутиравме. Реално. Истото еве се случува секаде, да кажем. На врв на планина бучава журка за луѓето да се забавуваат. А го имаме тоа во градот,
Мора ли на планината горе да го имаме? Да, ljudi vole da idu kao u prirodu, da je to neko lepo, ne, ali nemaju osjećaj, to je problem. Da treba ta osjećaj nekako od malena naučiti. Da. I to se baš sad ja počinjem baviti s time da bi recimo u škole da bi išla s tom predstavom, sa nekim radionicama, da ideš ti, da naučiš ljude kako je po šumi se ide, tiho, posluša se, posmatra se, ako hoćeš nešto da vidiš, da ti uđeš u neki dom u stvari, ne? Така, баш така. И децата треба од мали да се учат да ја почитуваат природата. Тогаш да се научат. Да, одрасли нису били то научени, па немо, тако да ја kad predstavu radim je dobro da vide odrasli, jer u odrasle to onda oni dovedu decu kao na predstavu, ali sami vide. I tako da s tim nekim soft aktivizmom puno dublje uđeš nekako u psihu ljudsku nego sa onim nekim parolama. Така, да. Сега голем етно фестивал во Словенија, Floating Castle. Нешто за тоа? Каков проект е тој? Тој е од мог брата, у ствари проект. Он е шефет, или как бос тега проекта. И тој долазе са свих страна света музичари и сценографи. Онда направе као неке инсталације по тамо поред град Снежник, Кесел. Замок. Кале замок. И тамо е една огромна површина. Исто, tu je opet ta problematika. Tu smo malo svak na svom bregu, samo jer to je postalo sad veliko. Dok je bilo malo, nije takav problem i zavisi i gde je. Ne? To je sad opet na jednoj prirodnoj površini, ali tamo je barem neki pragost pozadi, prašuma. Tako da životinje imaju gde da idu. Ali ako ti napraviš to u nekim manjim prostorima, kao što sad hoće u Istri napraviti, to je već malo. Isto festival? Isto taj veliki festival, da. Tako da ljudi jako vole, sad je postao to svetski festival, jako poznat, ogroman, to ima 150-200 događaja u 4 dana. To se dan i noć 4 dana i ogromna količina ljudi isto. Ali su jako lijepi projekti, ni jako glasno, jer nekako se pazi koliko se da zvučnosti. To su taki minimalistički koncerti, puno koncerata sa instrumentima. I uz to dođe i ogroman orkestar, 150-200 ljudi. Etnohisterija se zove. To moj brat jedan tjedan prije tog festivala napravi svake godine. Se sakupe muzičari, isto sa svih strana, etnomuzičari. I zajedno recimo iz Estonije nauče sve ostale estonsku pesmu, Makedonci makedonsku pesmu, Slovenci slovensku i naprave aranžmaje u 5 dana, imaju programa za 1 sat i nešto, ta velik orkestar, i onda idu po gradovima sa tim koncertima i na kraju je koncert veliki na tem festivalu, ta etnohisterija koncert. Tako da je muzička scena jako močna i jako lepo u stvari, jako se povežu, svi mreža se napravi tih, među sobo se povežu, imaju puno prijatelja, puno veza sa svih strana. Koga se održava? To je od kraj julija. Znači letno vreme. Da, letno, da. Tak, upravo baš. Da, lep projekt, jako lep. Samo ta issue je opet, ne, da je to negde opet u prirodi, što je isto lepo ako ti napraviš sa jednim osjećajem, što mislim da za sad još prave. Dok je tad je još i te instalacije, sve je tako eco-friendly, sve je čisto, na kraju ništa nema ove nekih smeća i tega, jako paze na sve to. Super, odlično. Muzika, природа и слобода. Заедно. Можно ли? Muzika, priroda. Pa ja nekako u tom smislu živim sad.
Tako da je možno. Ja idem sad jako puno u prirodu i tamo stvaram muziku. I to mi daje, mislim, od toga živim u stvari od muzike. Tako već zadnjih 10 godina. I to je neke vrste sloboda. Da. U stvari. Najveća mi je bila baš u ovom vremenu što je bio grozno vreme covida, za mene je bilo najslobodnije u stvari za moj što ja radim. Jer odjednom nije bilo više puno ljudi, sve se smirilo, ja sam u prirodi počela da snimam i da idem jako puno u prirodu. Tako da ta period koji je bio u stvari najmanje slobodniji je bio za mene najslobodniji kad su se ljudi malo makli. Ja mislim i za prirodu je bilo. Da. Mada su posle počeli jako puno da idu u prirodu nakon prvog vala. Drugi val je već bio suprotno, ne? Da, baš. Ali tu ljudima je falila priroda. Znači, oni vidimo da ljudi su nekako vezani, ali kada smo u urbanoj sredini smo veoma daleko i malo zaboravljamo šta je priroda. I eto, COVID je bio neki način da opet nas je osvestio malo. Ne? Otkrijemo. Da. Ali, otkriti. Da, ali puno ljudi se ni znalo ponašati u toj prirodi, to se je vidjelo. Da. Odjednom i kod nas u Sloveniji, što inače nije u prirodi smeća, odjednom je bilo puno smeća, puno ovih papirića. Da, tako da je bila invazija u drugom delu. Da. U prvom su bili svi unutra, nisu se usudili van, ali drugi dio je bio onda invazija u prirodi. Da, to je treba naučiti u stvari kako se ponašati u prirodi. Ljudi se ponašaju kao u gradu. A ne isto uopšte. Ne, ni. Treba imati obzir do onih koji tamo žive. Bića, da. A nešto okolo duhovnosta? Šta da kažem o duhovnosti? Pa ja sam počela jako rano da se bavim s nekom duhovnošću. Barem mislila sam da je to duhovnost. Kad sam imala 14 godina sam jako upala u to yoga scenu. I sa 16 pobegla u Indiju kod nekog gurua. Stvarno? Da. I to baš tak, čitala sam puno onih duhovnih knjiga, Castaneda i sve to i to me jako interesiralo. Ali na kraju vidiš da je to jedan u tom formatu veliki biznis. Ne? Tako da... To se shvatilo sa 17. godine. Da, tako 18, 19. Do tad sam bila skroz unutra, u onom još infantilnom, naivnom nekom, sam gledala na to stvarno tak doslovci kao što je u onim knjigama kako treba guru sve verovati i bla bla. Ali poslije kad počneš malo da posmatraš, vidiš da to nije baš tak kao što se prodaje. Da. Za žal se je biznis. Sad je duhovnost postala veliki biznis, da. Taka New Age scena je sad najveći biznis u stvari, da. Dosta je moderno. Dosta je moderno. Lako. Da. Mnogo lako. Tako da ja sam bila u tom društvu, to je bila yoga u svakodnevnom životu se zvala. Sam bila kao neke vrste zvezda muzička, pošto sam svirala tamo badžane i te mantre. I čak CD sam snimila, Narayani se zvao, sa tom muzikom. I bilo mi u stvari jako teško izaći, zato što je to bila neke vrste, ja sam imala tamo poziciju neke, svi su me voljeli, gdje god sam išla, sam imala svoju familiju, jer ta yoga je po cijelom svijetu u stvari. Tako da je bilo malo teško mi napustiti to društvo, ali sam jako radikalno na kraju to napravila, kad sam vidjela da je sasvim... Da stvari da su i zloupotrebe unutra na svih mogućih. Ali bilo ti je teško tebe individualno ili bilo je teško drugima da tebe puste?
Drugi, kad jaz sem ispričala, Recimo kao šta sekta vidim, šta ili se kao dešava nešto. i to Dobro. javno ispričala. I to je bilo, onda su me, u stvari nije im bilo teško, su me izbacili, ja sam Aha, znala da će okej. to biti tako. Ali mislila sam da će biti gore jer je puno ljudi izašlo tad kad su saznali te stvari. Tako da ih je više izašlo nego sam si mislila da će, jer su se jako držali tog stuba. Da. Nekako, mislim, to si napraviš cijeli konstrukt unutra i ne znaš koliko si fanatičan. To sve temelji na tom tvom verovanju. To je tako kao koja god religija, ne? Da. Postane religija, to je problem, što nije više... I ne znaš nikad si ušao toliko unutra, da si toliko fanatičan. Kad si fanatičan, nemaš pojma da si fanatičan, to je problem. A joga vežbaš si ušte? Joj, trebala bi, jer joga sama po sebi je super. Vežbe i sve te disanje, vežbe za telo, to je super. Ali pošto je bila to neke vrste malo trauma, u stvari sam tad prestala jer me je previše... Da, ovo su zvuci prirode. Da, zvuci prirode. Može da snimimo. Notala, ne? Ne, ovo se renovira, Reconstruction. ovo je Da. kibo sigurno go bušati, rušati. Da. Pa to je uvek, ne? Da, Nešto. neizbežno. Neizbežno, da. Da, tako da to je bilo interesantno iskustvo, životno. Ali sad ne vežbam više, ali ću početi. Imam stalno u planu, sad stvarno. Da, kao sport, Kao sport, da. Pa isto ti nervni sistem sve ti uravnoteži. Tako da joga sama po sebi je baš super tehnika. Почнавме со Македокс, да привршиме со Македокс. Како искуството од годинава? Puno ljudi, organizacija stvarno super je bilo, sve glatko je teklo. Tako da meni je bila lepo iskustvo. I čerka moja je došla sa mnom, tako da ona upoznala svoju klapicu. Ja sam vidio da većinom ljudi su pričali engleski na Makedoks. Baš me je to iznenadilo da svuda oko mene se pričalo engleski. Ja nisam, mislim, baš osjećaš se na internacionalni event. Pa je internacionalan, da. Nisi na nešto makedonsko, iako im je crni luk kao zaštitni znak. Ali, da, interesantno. Da, ali te svi režiseri, to je sve international, ne? Da, su došli, da. Ali drugi, ja nisam čula toliko. Je bilo Engleza puno? Pa ne samo Engleza, mislim da ljudi od različite mesta, oni se razumeju na engleskom. Da, je internacionalan, da. Velik, ogroman je postao taj festival. Super. Jedan, mislim da najboljih tu, jedan u Europi najboljih filmskih festivala. Имаш во план со твој документарен филм да учествуваш? Da. Да. Одлично. Imam, sad su me primili prošle godine u stvari na dokumentarnicu. Така. To je, 5 su nas izabrali, mi smo se prijavili sa svojim projektom i 5 su nas izabrali. Jedna od teh 5 je Petra koja organizira tu Makedoks, jedna od tih što organiziraju. Tako da imamo 3 režiserije koji nas prate, mentoriraju. 5 su ih ove godine, prošle godine, sad će ih opet 5 izabrat. I da, oktobra imam već kao nek pitch u Portorožu na festivalu. Tako da malo vremena sad za sastaviti to sve. Со среќа. Hvala. Деко прашање некоја за гостинката? Како и се допадна учеството на Македокс? Pa to sam sad... Музички оддел. А музички одел? Muzički. Muzički, taj naš, što smo svirali. Pa nisi bio ti tu kad ona je rekla da je to... Jučer mi je rekao jedan da je bio 2 stvari da su se mu najviše sviđale na Makedoksu. Jedna pesma što smo mi otpevali, Jovka Kumanovka. I još jedna od one prve grupe, neke račkice, šta god, guskice, šta je bilo ono? Pak baba ne jela, Pak baba ne jela.
pa se ne najala, pa se ne napila. Da je to su dve glavne svetle stvari Makedoksa za njega. Tako da to je super pohvalno. Ako smo to dosegli, da je nekome to je bio, onda je to. Одлично. Уште некоја прашање имаш? Че да колку Ja imam jedno pitanje oko bele mečke na Antarktiku. Ali mislim to ćemo sljedeći put. Da. Zaštita tih mečki. Заштита. Вау, викам каква приказна ќе слушам сега за заштита на белите мечки. И после ми стигна онака ремайндер. Не. To je Deko nešto pobrkao. To je projekt budući. Да. Ali možda, Posle da. Blato u Kopru, mislim da to je... Ама знаеш како и тоа е со слична приказна. Je. Pa da. Наскоро нема да ги има. Ali Sa tamo je više priказne su zbog, slične. tamo je problem zbog klime. Климатски промени, да. Više, ne. Ама и тоа е човечки фактор на некој начин. Ali mogu vam ispričati jednu lijepu priču Ajde. što se desila u vezi s tim priroda, lepota prirode i kako se možemo povezati s njom. Išla sam prošle godine, su me na Tenerife zvali, imali su kao tjedan zemlje, Week of Earth Week. I sakupili se biologi i scientists. Tako da je bila to neka taka, nek miks između toga. Pričanje... Ekolozi i scientist ili biolozi? Ne, kaj sam rekla, biologi? Da. Биолози, да. Ne, Ekolozi. to i scientists i još artists. Aha. Da. Tako da je bilo između umjetnosti i science neka kombinacija. I mene su uzeli kao zbog tog muzičkog dela, što u prirodi sad pravim eksperimente kako reagira na muziku, kako se može povezati to. I išli smo da delfine, da im pevam delfinima. Kao to je bila moj zadatak. Sam si mislila, vidjet ćemo šta će biti, to je opet neka New Age scena. Da li će bacati paradajz delfini? To će biti opet neka New Age scena, zgleda, ajde, plate mi put i idem da gledam delfine i kite, vidjet ćemo šta će biti. Ja počnem stvarno, dali su mi jedan instrumentić, taj kao ukulele izgledala, ali je nek tenerifski ukulele, neka varijanta. Ja sam počela tamo da sviram na ladi i stavili smo hidrofon pod vodom i zvučnjace van. Ja sviram i ljudima kažem, aj sad se Ne pevaš, samo sviraš. Sviram i pevam. Aha. I počnem da pevam. A pevaš koje... Improviziram na to, Aha, na taj okej. zvuk mora i tak. Inspiraciju. Na inspiraciju i počnem da stvarno kličem u sebi, aj dođite. Dođite. Zabolele me prsti dosta. Ne, to ne, ali samo da ne ispadne sad pevanje neko bez veze. Pa došli ajkuli. Ne, ja sam stvarno od toga što mi je bilo taka scena kako će sad doći u nekom smo čamcu sa 2 sprata, 50 ljudi. Ja sam mislila da ću to napraviti jako intimno sa 5 ljudi u nekom malom čamcu. To je bila moja ideja i to sam im predložila, ali to onda je bio to osrednji dio tega tedna. I ja sam si vidjela kao šta. I onda kad je preko granica, onda ideš unutra, onda se povežeš. Ja počnem da to sviram i začujemo ispod se od whale, kak se, kit. Da. Kit počne ono, Divnata pesma. na moju muziku. Ja si mislila, hvala, ovo je to, kak lepo, znaš kak lepo. I onda stvarno, ja svaki put kad sviram, onda se čuje, ja sam mislila, kakva lepota, to je sad to. Мене многу ме фасцинира песната на китовите. Не знам дали на YouTube единствено слушано. Многу ме фасцинира. I oni se strašno inteligentni suštvo. Da, jako. I to je trajalo 10 minuta i onda taj što je vozio upali motor i mi kao idemo, to je sad bilo to. Ja si mislim svoj zadatak, više od toga ne mogu ni... Ja
ali mi je bilo žao da smo već otišli, da je to tako, da taj nije izdržao ni 10 minuta, da mu je bilo to više nego... Ja se nagnem tak dole i počnem da sviram, ono, samo za sebe i za to što je bilo, što se je desilo, tak mi je bilo lepo. I počnem da sviram i odjednom se za nama prikaže, tak dolaze 40 njih za tim čamcom. 40 kitova i sa bebama, sa sve dođu, gledaju me, to je bilo pored vode, to je bilo 2 metra od mene dole. I znaš kad gledaš kak te gledaju iz vode kiti. I onda počnu da skače ispred mene van i da pevaju. Ali imali su one, ne onaj, jer su bili neka vrsta između delfina i kita, false whale, false killer whale se im kaže. To nije onaj killer whale, već izgleda, one boje je ko delfin, ali je 6 metarski. Tako da je neka, ne znaju da li je mislim je nešto između kita i delfina u stvari. I njih 40 oko tog čamca i stalno nas gledali, stalno me gledali van. I špricali, ne svi oduše, svi su počeli da pevaju, svi su pevali. I ono špricaju po meni, znaš, i svaki put kad te špricne, ono, pošto je bilo sunce s druge strane, svaki put se ona maurica, kako se kaže, duga. Ludilo. I to je trajalo oko 20 minuta, skoro pola sata ta interakcija i svaki put kad sam ja prestala da pevam, oni su napravili 2 kruga, otišli i onda ja počinjem i opet se vratim. Mislim, to je bilo ludo. Kako, i ja ne znam da li oni u stvari osjete tu vibraciju ili više, tu namjeru neku, ne znam. Jer to je bilo, rekli su ti biologi, oni svaki dan idu da posmatraju te kite, delfine i da ih broje i da pišu koje su vrste, da ovih nije bilo par godina i da su ih vidjeli samo daleka tko 2, 3 recimo, ali to ih je da nisu nešto tako doživjeli. A da li delfini dojdu? To su, da, i delfini, ali to je, da, ali meni je to da su došli te veliki. Da. Tako da su me opet zvali ove godine i htjeli to da naprave od toga sad neki event, ali meni čim je to tak da nije, to sam tak da nisam išla. Kao komercijala, kao... Odmah napravimo ljudi od toga nešto. Da, to je tako sveto nešto. Ja sam bila posle toga kad je završilo, kad smo onda morali da se vratimo, pa nisu nas pratili, ne, ja sam stajala tamo, meni su samo suze, pola sata, ne ono da plačeš, toliko si ispunjen da samo suze, ono, cela sam bila od suza, mislim, i od ovog prskanja od kita, ludo iskustvo, tako da vidiš koliko je priroda, koliko je to sve povezano, ako samo malo staneš i... Kako priказно човече. Ова е neverovatno životno iskustvo. To je meni je dosta za ne treba da se ponovi, ker je toliko lepo bilo, toliko snažno. Ама се согласувам дека ако се изкомерциализира, се губи магијата. To je onda meni kao neka zloupotreba nekako ne bi bilo više to magično, I to isto radim recimo u šumama, zato sam išla jer me je baš zanimalo ako će se to i u moru desiti. A u šumata što se slučilo? Pa ptice dođu jer ptice se među sobom stalno, jedna zapeva, druga odgovori, one se stalno slušaju. Isto ovi šturci isto, to sve se sluša i sve peva jedno s drugim u prirodi. Samo mi, jedan preko drugog non stop. I hoćemo sve da preglasimo, ne? A drugite životni? Druge životinje? Da. Sve se stalno vidi, ako posmatraš i ove... Da li reagiraат na muzikata? Da, jako su rado znali. Dolaze, gledaju, da. Tako da je nešto prelepo to, kad se počneš sa prirodom malo. I zanimljivo mi je bilo kad sam ove ptice, ja sam svaki dan po 4-5 sata bila tamo s njima 2 godine. Kako isto ta bela čaplja što je u početku došla,
kako smo se navikli jedan na druge sa pticama, one su me prihvatile kao jednu od njih posle toliko. Prvo su bežale, onda su počele sve bliže i bliže, onda sam bila jedna od ekipe i sedele smo na skali, jedna pored druge, mislim, ja na jedni, ona na drugi, ali jako blizu, kao što smo nas dvoje sad. I ona spavala pored mene, tako da to je meni, to su mi više od nekih priznanja, ne znam kakvih. To su mi najviša priznanja u stvari. Da. Wow, kako to prikazno. No comment. Ne znam posle što Ništa. Tako da ja hoću u to da se usmjerim što više, da se iz tog kaosa ljudskog nekako izvučem. I meni su svi ti festivali postali kaos. Mada je lijepo, ali nisam više u toj fazi. Tako. Da. Mnogo je gužva odjednaš. Glasno. Preglasno je, sve je preglasno. Da. Toliko smo utupili da u stvari sve glasnije i glasnije mora sve da bude, ne? Da. Pa сме. Ника, многу ти благодарам. Не последниве приказни мене. Ме одушевија. Јас пратам една девојка на YouTube. Се вика од Шведска. Се вика Джона, мислам дека се чита Джинтон или Јона Јинтон, не знам. Го прави истото, оди во природа и ги слуша звуците. Таму има јаки зими, многу снег, многу мраз и често ја снима песната на мразот. Тој звук е неверојатен. Неверојатен звук. Многу ме потсети ова на незината приказни, често оди и птиците ги снима, како се топи снегот, пролета како доаѓа, многу ова приказна. Па тоа е најлепша уметност мени. Да. И кад почнеш то да посматраш, sve što mi radimo je nešto što se hoćemo približati tome. Ono najvrhunski umetnik pokuša da to nekako nešto slično napravi, ali ne, mislim, oni što su najbolji se približe tomu. Ali na kraju ako sediš svaki dan na istoj točki i gledaš samo nebo, sunčani zapad ili nešto tako, je to lepše nego ići u neku galeriju i gledati što smo ljudi nacrtali. I ono, možda je zato umjetnost, što je umjetno ono što imaš u prirodi, prirodno. Bravo. Hvala ti najmnogo. Hvala mnogo. Hvala vama. Deko, hvala ti na tebe. Se izrelaksira. Da. Još jedna sat. Bar jedna. Bravo! Bravissimo! Molto bene!